Supreme Court na disinfection tunnel sizinabada thingkravasu Manipur da paksana sizinarapada Manipur sarkar na kumay yengbagum yengduna leithokle. Supreme Court na mamang tha October 18 da pikibo order amagi matung inna COVID-19 laichattagi ngakthoknabani haiduna disinfection tunnel, fumigation, spray amasung ultraviolet rays sizinaba tha amagi manungda pumthing thingadabani haina khanghankhre. Adubu Supreme Court na thamkiba rai asigi wangmada Manipur di disinfection tunnel asi fashion gumna Manipur gi tongan ba mafam kayada paksana sizinabada Manipur sarkar na hojik kumay yengbagum leithokle. Supreme Court na October 18 sagol se numita pikiba order adu logi mahiroi ama oiriba Gubasim Ram Singh Narulana tharakpa public interest litigation PIL amagi mari lainana Justice Ashok Bhushan na lusingba bench ama na pikibani. Gubasim Ram Narulana mahaki PIL aduda sanitization tunnel sizinaba saduna puthokpa advice tauba amasung khinba pumthing thingnaba haijakibani. Supreme Court ke rai asigi matung inna Bharat Sarkar ki maikay dage Supreme Court ta paukhum pikibade disinfection tunnel amata Bharat Sarkar na recommend tawkiba leite haibasini. Coronavirus laichattagi ngakthoknabani haiduna disinfection tunnel sizinaba asi World Health Organization amasung ICMR nasu ayaba pide masi sizinabana miyoybagi haksangda unsa mitna chingba sokhalle aduga allergy na singba kaya thokhanbata natana cancer laina phauba pokhalli haire. Disinfection tunnel sizinaduna coronavirus ki mahik hanaba honaba sina miyoybagi haksangda sokalli haibasi health ki maramda khanglaba miyoy singna mayek sengna phongdoktuna khanghallabasu Manipur dasu fashion amagi matawgumna paksana sizinari pause asina koina satuna yangsinba matamda disinfection tunnel asi lawmaker oiriba kharagi quarter MP gi mayum dukan amadi tongan ma mafam kayada paksana hojik sizinari. Masigi mathakta lining laisolga mari lainaba luhongba lana thauram amadi atay thauram kayada fashion amagi matawgum sizinari. Masida natana laikai kayagi community hall lairak sangpham kayadasu COVID-19 laichattagi ngakthoknabani virus hanabani haiduna sizinari. Hiram asigi matangda hakselgi maramda khanghairaba doctor kayaga pause asigi sanaba matamda phongdorokhibade disinfection tunnel semlaga coronavirus asi hatoknabani haiduna sodium hypochlorite solution sizinaduna nong tabagum haksangi saruk pumbada kapsinba haibasi yamna phatte. Masina haksangi unsada sokhanba allergy tauba maru oina mit sokhalle. Khwaidagi sathiba laina singi marakta cancer phauba thokhalakpa yabagi akiba yamna nakna lei. Maduna Manipur Sarkar gi Health Department ki athuba migyang changduna Manipur da disinfection tunnel asi thingba sumi haikhe. Pot saigi mamal hengalakpana lairaba imung singde ningol sakok batokpa yana leire. Lockdown komthoklaga khara safagadra haina leibak miyamna khanarabasu pot saigi mamal ka hena hengalakpa maramna leita lairaba miyoy singdadi chahi amagi manungda amuktang lakpa ningol sakok bagi thauram pangthokpa ngamdabagi phibam amada lakle haina maikai kayadagi phongdoknarakle. Naga peace deal loisilakpaga mari lainana center na CM Biren wari sananaba Delhi da kaure. Naga peace deal loisilakpaga mari lainana center na Manipur gi Chief Minister N Biren wari sananaba kaurakre. State asida by election laikhibana maram oiraga wari sanaba asi yaithokhibani. Meeting adugi chapchaba anauba matamdi lepri haire. Kokomi amasung NNPZ gi lusingba singna santi oina punna laiminanaba khanakre. Naga National Political Groups NNPZ gi Working Committee na Manipur gi Civil Society singi apunba committee ama oiriba Coordination Committee on Manipur Integrity Kokomi gi Mihut Singha tha asigi tarada Dimapur da unaduna santi oina punna laiminabagi tangai fadaba singi matangda khanakhre haina Eastern Mirror na report tawre. Ani laikhidaba chaniga ani sure COVID ki phagalakpagi chang chada marifuga mari dasmik mari yaure. Haukiba pung kun mari asida state asida COVID-19 ki positive oiba miyoy ani laikhidabaga loinana laichat asina maram oiraga laikhidaba masing state ki oina chaniga subna ani sure. By election da mai pakraba candidate sing ngasi wasak lauragani. Manipur gi oina tha sigi tareta pangthokiba maraki mikhal gi phal ngarang lakthokibaga loinana mai pakraba agriculture minister Olukhoi yauna mirep marimak hayeng nungchil pung amaga makai taba matamda Manipur Legislative Assembly ki conference hall da MLA oina wasak lauragani. Supreme Court na Arnab Goswami interim bell da thadokre
पर्सनल लिबर्टी पीनबा सुप्रीम कोर्ट न खंगनख्रे हौखिबा 2018 की मे 5 दा इंटीरियर डिजाइनर अनबे नाइक अमसुंग महाकी मामा कुमुद नाइक कंट्रोवर्सी ओइबा मवोंगदा सुसाइड तौदुना सिरमी हाइबगी केसता चेनबदगी पुलिसना फारगा जेलदा लैरिबा मुंबई सिटी दा बेस तौबा रिपब्लिक टीवी की एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी अमसुंग महाकी टीम ngasi सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना लुपा लिसिंग यांखै यांखै गे बॉन्ड इंटरिम बेल पीदुना जेलदगी थादोखरे मालेम पुंबगी ओइबा कोविड-19 की लांथेंग माइ पाखनबा इंडिया ना मतेंग पांगने प्राइम मिनिस्टर हौजिक मालेम पुंबगी ओइबा तमथिरबा कोविड-19 की पेंडेमिक मायोकनदुना सथरिबा अकनबा लांथेंग असे माइ पाखनबा ngamnaba इंडिया की माइकैदगी लाइना असि लायेंगनबा वैक्सीन मरांग काइना पुथोक्तुना अमदि लायेंगनबा अमदि ngamjaba capacity da yanthoktuna malem gi lantheng asida chauna mateng pangani haina प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना थाजबा फोंदोखरे चाइना की प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ना अरुणाचल प्रदेश का नकनबा तिवेता रेल लाइन सेमगतनबा हुकुम तौखरे हांगकांग दा प्रो डेमोक्रेसी लॉ मेकर सिंह पुलप रिजाइन तौखरे चाइना ना अपॉइंट तौबा हांगकांग गी प्रो चाइना ओइबा सरकार ना प्रो डेमोक्रेसी लेजिस्लेचर मरी डिस्क्वालीफाई तौखिबदगी हानगी ब्रिटिश कॉलोनी असिगे प्रो डेमोक्रेसी लॉ मेकर पुलप रिजाइन तौखरे हाइरे लेजिस्लेचर मरी डिस्क्वालीफाई तौरिबसी ngarangdagi numit nini supna mifam pangthokiba China की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमिटी ना हांगकांग तोखाइना तानबा वाफम सपोर्ट तौबा हांगकांग की मथक्ता चाइना की हक लई हाइबा यादबा नेशनल की सिक्योरिटी द थ्रेट ओइबा थबक तौबा नत्रगा हांगकांग की हिरमदा खुद थिंजिनहनबगीदमक मपान की फोर्स का पाउ फाउनबसिंग डिस्क्वालीफाई तौगदबनी हाइना रिजोल्यूशन अमा पास तौखरबा मतुंगदनी सेंट्रल गवर्नमेंट की मथोंग हुक्तबा खोंथांग मखादा अखोई की पार्टनर अमसुंग कलिक्सिंग डिस्क्वालीफाई तौखिबा मरमना ngasi अखोई इसागी फमदगी रिजाइन तौरगनी हाइना प्रो डेमोक्रेसी कैंप के कन्वेनर वु सी वाइना न्यूज कॉन्फ्रेंस अमद फोंगदोखि मखोइना हयेंग मसागी फम थादोकपगी चिठी सिंग पिसिलगनी हाइना वुना हाइखि प्रेस कॉन्फ्रेंस अदुदा प्रो डेमोक्रेसी लॉ मेकर सिंगना खुसमनरगा हांगकांग हौरो अखोई पुना लेपलसी हाइना लाउखि आर्मेनिया अजरबैजान अमदे रसियाना नागोर्नो कराबाख की पीस डील सही तौनख्रे नागोर्नो कराबाखता सीज फायर की यानखिबा वाफम की मायोक्ता आर्मेनियन लिसिंग कयाना प्रोटेस्ट तौख्रे नागोर्नो कराबाख लमदमदा क्रिस्टियनिटी सिंगी लैबाक आर्मेनिया अमसुंग मुस्लिम सिंगी लैबाक अजरबैजान की मरक्ता सयोल कया तमथिना लाल सोकनदुना लाखिबा अदु लोइसिनबगीदमक्ता मपुंग फाना सीज फायर की यानबा अमा पुरखरबा मतुंगदा ngasi armenia gi kunung yerevan mi lising kayana yanakhiba warol kharada yaningdabadagi akanba protest taukhre amasung पुलिस का खुद थोकनख्रे हाइरे सोवियत की मखादा लेरंबा लेबाक अनिसिगी मरक्ता रसियाना संताइनदुना ngarang anganbada सीज फायर की वाफम लाउथोखि अदुबु सीज फायर असिदा नाकल अनिना नागोर्नो कराबाखता होगजिक लेरिबा पोजीशन अदुदा अदुमक लेबा हाइना यानखि होगजिकमकी ओइनदी था अमा हेलबा लान असिदा टर्की न फोंगना सपोर्ट तौबा अजरबैजानी फोर्सेस ना इथनिक आर्मेनियन सिंगी लमदम नागोर्नो कराबाखता यामना खुमांग चाउसिनखि मखोइना लम कया खुदुम चल्लगा लेरिङैदा सीज फायर की यासिनखिबा असिना आर्मेनियन सिंगदा यामना साउनिंगबा पोखहल्ले सीज फायर की यानबा पुरखिबा अदु अजरबैजान ददि लाल माइ पाकपगा चप मानना मी सिंगना हराउनरे आर्मेनिया दा मियाम की पेंदबा कया लैबा अमसुंग नागोर्नो कराबाखतासु पेंदबा कया लैबा मरमना लाल असी अमुक हन्ना मई सुखलकद्रा हाइबगी अकीबा लैरि ट्रम्पना माइथीदे याजदबा इकाइनिङाइने बाइडेन US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्पना लोइखिबदा ngairiba इलेक्शन दा माइथीदे हाइबा मसाना याजदबसी इकाइनिङाइनि हाइना प्रेसिडेंट खल्लबा जो बाइडेन ना लेबाक पोकपा निमित्त फोंदोखरे।